Iiningwanima yopethimbo lyahugunina ku LNG White. Toyi etelwa esiku kehe ko YouTube ya The Aim Sisters. Ongulonene yohetatu. Ethimbo lyomaudhigu olili popepi. Ethimbo lyomaudhigu ndyoka lina oku igala sigo opehulilo olili unene popepi. Katuna okathimbo okukanitha. Uuyuni wavungakanithwa nombepo yiita. Omahunganeko ga Daniel Ontopolwa 11 ogeli pokugwanithwa agehe. Ethimbo lyomaudhigu, omaudhigu ngaashi ngoka kagaliko nale ogeli posheelo lela. Na twafa aakadhona yakotha, otuna okupenduka nokupula omwa Jesus atule kohi yetu okwaako kwaluhe nokutuhumbata pethimbo lyomaudhigu twataalela. Uuyuni otawu ende tawu zi ompango kashona na kashona. Masiku uudhigu uunene otawu igala mokati kiigwana, uudhigu mboka itawu hulupo sigo omwa oteya. Otuli koongengelela dhethimbo lyuudhigu, niingongwaneki mbyoka ya pumba mokutengenekwa oyili komeho getu. Otwathikama kokapambu kahugunina lela komaudhigu gomvula. Epangulo lyatate Kalunga otali landulathana momulandu tagu endelele, omulilo, eyelu, ekakamo lyevi pamwe niitanetiko mbinzi. Okuna omathimbo gatsimagala komeho getu, ashike inatu utha nando oshitya shimwe shehaitalo nenge osho teye omukumo.